pelong yang ini ketingguai nyalam dari kuil Susiam di Jalan Sekretari Jomkai di Janjil District. But kapang akwa bano kani kapor kalong ba kandan daka street line bangin buat pe jaka kali. Tapi keladan kakali bakit speaker kitinghung ang teh surak nya be south ligi baik mende bantam mende banle tam manu manuru banmi nang to lain ban be ban simpasya nu inuru amingong bayar kali nya be tek kakum kalain belabu ilong disiplin in peni la ka akor burom mende ban simpas dane mitam ban penmi kanu ka jingkulmat hangni hantai akarpat ya baro kidkhot bikin simkhya bikin pet lang iwiwei kanum dan kane katai Yosno ang bro, satu jadi Yosno. Suciang, in pelong ya kencing duai, Ahmad jadi bro orang. Unulis sa ublay sa duai. Ang ublay, long try nung bu nung tao ini, karena selah jauh kendaw. Ni ia try banjulum lang, haplau jauh office. Sama case. Rahai swabin sim ya kini dapat. Ban tulong ni kajing ya rally. Ban penpawa trai. Hachwabin sim ya kenu ka sim jam. Hachwabin sim ya kenu ka issue. Lementa ketauba dosan jam kerja. Ibu ya me atrai hakmat. Nama klaim me yumla balai. Kajing ya jongi menta kasih kalau kum kedap persya ya kajing kuman jongka sorka ya kijing dua jongka sang kijing dua jongka sang kamre atrai na ta kijing mentoy jongka sang andrai kijing mentoy na menta ribet kacak dua boleh bisnai lam ni kene kijing rally kajengi nadu kene kacaka kabin sedang ba hadu min boy hampe kacaka kabin rai bisnai toelam yangi kat bangin nang yat kumbar kijing perbet yigi kan temu atrai ban penmi ya kuno ka hulura andrai ni yai ingat kata jingsuk ban penpaw atrai kum kejai penriu ngiruai kena ki isu namenta ban im karibet kejai penriu atrai isne banyirap ni pada mabu atrai ki pop dun agar te jisu ngai amen Yamin sabab yang pa buwan bagyang kumalaw mentan saw ligi baik kibut ya kali ban Ahmad jalan. Ya. Badan ni kanya po dami na ro.
juga. Oh, Nadine.
telur kari. Samlah Alrik Hazara Education Secretary dan KSU Central Council buat belum sokudor ID Belang Berit hari kejambil akabari kongnya Nasgo berdepau bersesungu ya menunggu nonghau wala dalam dekat lagi hari keski Nasgo berdepau ada di kublai bergerbang Caborok Jepot Kiba Leming Teli Medaski Berpetsko Syah Kesorkar Ya Kei Keba Keseng Keangnun Bat Kedawa Kaskoru Penai Kublai Ya Kiperlok Kiba Nenglak Petai Kubur Repair Bedalang Mangi Hakade Kenop Aja Keski Kerpangru Nasko Penai Kublai Ya Kinongelam Kibarim Nadu Ibalam Badu Babian Bat Kiwe Iba Kidan Asna Kami Nakawai Ski Sakawai Pat Gaji Kublai Kalebru Syah Kipara Noilam Joka Central Executive Council Nadu Sama Ruben Bat Kiwe Kani Kajiniat Kejongi Kementasi Kani Shibeta Van Peni Syah Kesorang Jelang Ya Kata Kapa Ni Keseng Ni Tawa Bat Laipor Khatsansi Khatsansi Kelakut Menen Bat Kani Kade Jom Kejinsang Jom Kajiniat Di Jom Kewepat Ki Lendi Banegri Bat ini sebab Lada Kesorka Kadang-kadang Kuman Bat Sabjar yang ke Jigawa na liang kaseng nginang bergerak pada di wepat di lenti di sini di
ban perso ya kita kuskot bakelut jong sorga jelahi to ni le pai sok le pai san hien ni le tak bajai jai dak bati songu yo long mo long thao belanda ke ri hadu ni klemat la saya si ini jong ini berkat bat hak ni kapor na sopat ban benar ban penting sepi baro balasi kata aku itu kaseng kalau pergi sagawai bat ke sini kabansan kipomo chimstep nanti lopo office jo kaseng kandon karali aba ini ada kecat bat yang berkut bat ante hapo kendai la aba yang sedang bat di public meeting ibarat bersama kumulong seni long kada pasang nasi bagi dia long bakre bakat ba impat yo yang kita iso do tinjo senang persang ban pensawa ban penso yang ketorka dak dua pat kilat kelenti sesien lipai sok lipai saci dan tak bajai bat ang songo yo long pao Maju perang, maju perang, maju perang. Emsam, yes you. Emsam, yes you. Emsam, yes you. Kemudian disebut dia jatuh. Kemudian disebut sama lebar. Kepala pencet sama lebar kita yang yang sama dua putri yang agak aku ini sedang yang sesuai kerali. But the public meeting,